Ahojte, dneska vás vítame na tomto videu v 7. časti vo stierania žrebov a dneska máme bronzové prasa v žite. Kúpil som to za 2 € dneska na pošte, takže dúfam, že sa nám vráti vklad. Takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Dvadsať, 10, 20, 2, 4, 10. Prosím, bronz. Nie. A naopak. Prosím, všimajte. Ruka. Takže nič som nevyhral. Takže dajte nám like a odber na toto video. Takže ahojte.